zikofa zekunaze konaka ziribo zinofiba kurieko zinofiba kurikuri zaneta ziriko makure zinofiba. Phakamisa bona okhokho mkhulu, phakamisa wona amathuna okhokho mkhulu. Amathuna ayawela, singabantu asiyobuyela. Let's go back to our roots. Okuyenzeka emathuneni kufana nokuyenzeka kwi-physical life yakho. Abanye sizalwa kuma-evil inheritance bondages. Siyawudinga umoya Jehova, Mesiya ulungileyo. Nkosi Jehova Mesiya asiyolungisana.
Sibongile Tina. Angizukusho isikhathi ngizovulela uArchbishop. Meyokulela tate bishop Malamula. Tate Malamula. Lamula sorry. Tate Malamula. Azosondela. Atwatumela. Ayosibizela bona. Alokubitsetsa. Abadala. Alokubitsetsa batho abahulu. Ayosibizela bona. Alokubitsetsa. Ngalo amakhandlela. Katsona dikerese. Ngawo amazwi. Kawo namantswi. Bezikwawo amakhandlela. Ka uma dikerese. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tula. Babatswadi ba ka ba ratile. Tula ba kahle. Lefatshe le tswa ho lona. Umhlaba phuma kuwo. Sila matarampane. Ufuma emataraphanini. Hallelujah. Hallelujah. Bakoteng. Abantu baphila khona lefeleng. bahamba ehlani. Ako batho ba tsamaya ke sefela se reng. Bahamba ngehubeli. Pele mo ke tsamaya. La ngihamba khona. Lahle ba bangata. Empa fela ya re tsamaisang yena. Ngihamba yena Ke Jesu ke mongaledi. Jesu umuntu ophilayo. Hallelujah. Bana beso bathanda bethu a lo bina sefela. Masolabelela. Re lo khotla dingeloi. Siomemezi Go yolosi. tle dilo kena le rona. Yongena nathi. Pele re lo khantsha khandlela. Re tle re tsebe ho bonana. Ka bakela ho thusa ka tsholi O bahlale ka me lo memaliseng. Balele somemezi. Ka mo tsa go dimtsa ha elelwa. Go le fasile ni fifi. A di sedi ha ke libete. A Kganya ni sedi ni fifi. A di sedi ke motsega. A di fifi a ke busi. Ya ba letsa sile batho. Bana ba so ba ratile. Ke lo di maisa batho. Batho ba buyobulisa Lo di maisa batho. yabulisa. Ba ba bitwa ka hore Babizwa ko ke bo sofnati. Abo sofnati. Ke ba butulli. Ba tsempatiwe. Hallelujah. Ke lo di maisa batho. Yobulisa. Ba bitwa ka hore Abantu babizwa ke ko banadore. Abanadore. Ke batho ba shapantao. Abantu abashayika Ka baka la Jehova. ngenxa yokuthi Ukudima bo. uNkulunkulu uhlezi phezu kwabo. Hallelujah. Thula. Ke ne ke se ka jo ke ya phomola. Baba bethi namhlanje uyahlala. Me o nika re a re tle re tlo bona. Makonika wathi osasobona Bona fatsile ke phela ho lona. umhlaba ophila kuwo. Go na le batho ba pereng dikobo. Nabantu abaqoka ingubo Tse me hoebadi. ezingafaniyo. Hallelujah. Thula. Yani ka nina nke ke lo bona. Baba thina yazobona. Hallelujah. Thula. Siye tse go bane. Inkinga kababa ukuthi Ha ke tadima ba bang. makabheka abanye Ba pere dikobo. abanye baqoka Ba ingubo ba tswa thabeng. bathi baphuma Ba tswa entabeni le dibatana. baphuma Ba ba lo dikola. baze basikoba. Ba ba tswa nkepi. Abantu abaphethe Hallelujah. Ba tswa go lo yepa di. baba bayokhipha into eziphilisayo. Ano ba kana bina se fela. Baba uyohlabelela Re lo mema ninelo yo. yomeme esinyelosi Le tsolo la ka khandela. hayi ukhanyisa Re amakhandlela re ya fetsa. bese basiqeda Re ya ka fela mangweleng. siya Re lo emadolweni ikopela mana biso. ucela impilo Re lo ko bohlale jolo ka Solomon. socela ukuhlakanipha Solomon o a di etsa tsohle. Solomon wasenza sonke Fela tsietsine le hore. inkinga Ona yakhe hloka ukuthi ntho. bebehlophe Ona tsene mo fela e hloka. Ile le bohlale. Ba o tsamisa motimo. wabisi Ka mo ba o rena ditaba tsa motimo. ngokushumayela ilizwi lakaNkulunkulu. Hallelujah. Thula. Ke go pass fela kana. So ke la moyo halakela. Bitso ke la ntate, lebitso ke la mora, lebitso ke la moyo halakela. Ke na le rona mabalelo go loka nako ke yona kgwedi ke yona letsatsi ke lona morena le motho. Le kile la kgethwa ko wena konyela re tle re tlo kopana morena le motho. Re la yele hle mohadi re ba fo ba ho thata re tle re tsebo pheta ha morena le motho. Ha go lo stutisa bona ka sena se ba ka konyela go lo rena we. Re mema mangelo, re mema sidimo, re mema bokgolo le botate mogolo. Re mema matsa, re mema magella, re mema didiba tsohle morena le motho. Tse bokane ka go tula le sebaka ha mo le dintumba tsohle konyana. Wa lu bona alfa kwena omega kwena qalo le qetelo morena le motho. Ba bang konyana re tswile konyana go se monate ka go ditotsa rona tsa mme. Fela ka baka la mohau wa ho kwena fela go phahamisise re bile re ke ka ho ya ho morena le motho. Re mema lebitso la hao, re mema bogolo le bophara ba hao konyana. Kena ka sena sebaka konyana to re laela morena le motho. Re tla be setjhaba sa o se di utlwa konyana di utlwa tsebe wena e tla di buang. Bula ditsebe tsa rona go utlwa mohau wa hao konyana. Go le maleme a rona konyana tletse thetso morena le motho. Bana ba batho ba kgelogile ka baka la bohlale le tsebo e re na le yona ya lefatshe. Fela re ne ba lo mema le godimo le bohlale ba le godimo morena le motho. Lo kena ka go dipelo tse batang kwa e se ka di thusa kwena ka lerato la hao morena le motho.
Re etse re ba baetapele ba sebele re ba bokobela ba sebele ntate. Bana ba batho re ba pala ka bona bosiu le mosara ba sa tseba le tsela morena Modimo. Re ba etapele ba kgetho sa setjhaba sa o tseleng ya hao morena Modimo. Fela re mema moyo halanelang konyana. Ha o tlo kena ho tulo le sebakonyana. O lo sutisa bothega bone bo re neng bona ntate. Khandela re ya o tla ile tukisa kwena morena Modimo. Re laele re ba fo ba ho ntate. Re tla re tsebo pheta mosebetsi ona ka sena sebaka. Ka botshepele ka bokgabale ka nnete. Bana ba o ga ba tswa go tulo le sebakonyana. Ba le hlaloganya ditaba tsa nnete tsa moya mabadi ethu. Wa di bona mo phutile wa tse patuleng konyana. Tsotle ke ntwe kwena kwana o tlotsile go mo le lefatshe konyana. Wa be le ntwe fela le le hloka seputulo ka go bana le basadi konyana. Le ne le go letsa na ga thuta konyana. Le ke tla go mama di chabe mesi ya go doka. Ka sena se ba re ya dumela ntate re laile re ba go bao. Re tla re tseba phaka thato ka le bitso la Jesu wa Nazareth. O le kgetetse di force phelo sa fele amen. Amen. Tula. Ya go khandela reng Ba be khandela reni. re be re lo tsuma O khanyisa. bano O khanyisi bano. haleluya Tula. le mosuwa go teng Umpeko ya go khona. motho lona re lo fufunela ha kopa go tswa go modimo a lo utlwa medimo ya rona e be wa re gaugela haleluya jole re tlo kopa ngwana bo rona Yo kredi baba. kholo bana beso Tula. go tla a lo mpalla hle ke Amen. tse pele ka tshilemo sipesitsana Baratiwa. Libitso ke la ntate, libitso ke la mora. Amen. amen Re lo bala Genesi wa pele. Sehloho sa ditaba se re tshimolohong. O ke Setswana? Ke Sesotho. Oh, all right. Tshimolohong Modimo o ne a hlole mahodimo le lefatshe. Lefatshe le ne le hloka sebopeo le le fela. Lefifi le ne le di hodima bodiba mme moya wa Modimo o ne o solla hodima metsi. Modimo wa re lesedi ha le be teng mme lesedi la e ba teng. Modimo wa bona go ba lesedi le molemo mme wa Modimo wa hwanya lesedi le lefifi. Modimo wa bitsa lesedi motshehare mme wa bitsa lefifi bosibu mme ya iba letsatsi la pele. amen ya iba letsatsi la pele Ya iba letsatsi la pele. ha fetsa o di etsa tso Wa phela sonke. ha sa di entse tsohle Ba sa etsa ya ba tsohle. letsatsi la pele Ya ba ila- le motho Le a tsela a itlhaloganya Wa go sokela. ja ka sena sebaka Wa bona. Jehova o entse lesedi uNkulunkulu wayenza ukhanya. Ke bala tonke. 1 2 3. Re tlo bala tshenulo. Re tlo bala tshenulo 8. Itse hobane ko itse o ba le konyana e manoletiso ya bosupa ga go tsa tulo hodimo ka motsotso ka fitla mo hare ba hona ka bona mangelo ya supile ya tsone ditrompeta tse supile a itukisetsa go diletsa ha ka dingelo le ne di tsore pitsa ya gauta la itlatsa ka mollo a letare la e agela lefatsheng ga ba tla matswe di ya duma di tsitsinyego ya lefatshe amen amen. Sedilaka.
latela ge nako ye lebe tsotletse le dikwala ile be di a bulega mogela luti o lo bula dintumba tsa bana ba batho lo bula dineo tsa bona mogela luti ka baka la mohau wa gago konya ka baka la Kganya le Lesedi le gago konya ba dula Kganya Lesedi le dififi konya jwale ke nako konya go bona le bogolo le bophara ba go konya re letse ka mogau konya le ba etsa dile ntate re ya la katsa re ya la balabela motho Pela mahawa usikalo suta kuna kani bicho la Jesu Nazareti amen. Ngibulise lonke futhi ngithi Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya. Ningako shoda lihlanganise itulo lihlale phansi. Okhulumayo uMonika. Okhulumayo umme onika indlela yakhe kamoya uyithole ngenye indlela ayizange isifikele nje uma ngingayi khuluma ngayo ngizokhuluma phezulu kwabantu abayibacakeka abathi sengihambe indawo eziningi sengizame konke kodwa kulona not ngesikhathi sakho iworkshop yokuqala ngize ngasho ngathi le ndlela the way is so confusing ngakhona ungayibamba uzitshela ukuthi ayibonakali kanti no ulungisela izingane zakho ulungisela umndeni wakho inkinga hayi ukuthi uyahlushwa indlela yakho ngume onika kanje ngiyajabula ngoba namhlanje sengikwazi ukuneliseka kuwo wonke amasonto ngoba uma ingakatholi isidlo sayo from empandeni uma ingakatholi isidlo sayo engelosini ingakho namhlanje kusayima sontweni namhlanje usadinga inhlambululo thola umuntu makathi gogo hey inkinga inje uthi hayi kudingeka inhlambululo athi hayi ngahlambululo uthi nina thi last year ngithi gogo mina ngicela ukuhlambulula izolo mina last week ngihlambulule mhlawumbe amagama esingawazwisisi kahle phezulu kwesimo sengelosi sikhuluma ngabo abakhanyayo sikhuluma ngabo abakwazi ukupayisa ekuyibona bomngoma Thokozani sikhuluma ngiphakamisa ingelosi esikhathini samanje ezikwazi ukuyopayisa ukuthi ayikho lento yenzayo and bathu abaeleli nyoka yamanzi engathi ingaqala khona ingelosi ngoba iyekwazi ukulawula thiwa ingelosi yasepostoli yaseziyoni kahle kahle lezi zinto ziyafana singathi ukhulele la only to find that indawo yakho yasemaputo yaseZimbabwe and you busy ngoba because of South Africa siyazi ukuthi mawunyanga ses expect ukuthi uzoqhamuka ngendlela yokunyanga ingelosi sikhuluma ngeuniversal spirit engena kuyo yonke into iyakhona ukuzichange uthi usambhekile umuntu abe inyanga ngesikhalelo ngeke ngakhuluma ngendaba yokufemba kuthiwa kunokufemba la ngakhulisa khona umoya kubizwa umoya wokudonsa ingakho namhlanje nanoma ngabe bathi ubharulisi umndawo noma uyenza umndawo kodwa ungafembi it's because of uzalwa ngayisegazini leyo bonke sihamba nabo akekho umuntu ongenadlozi akekho umuntu ongenangelosi kuyobe kumhlolo angikaze ngahlola umuntu wathiwa ayifundeke sazini zingaba khona kodwa zimelele ngenxa yesimo sobumnyama ngaleso sikhathi kodwa wonke umuntu nabakubo bahamba emhlabeni why are we suffering as blacks ukuthi yathi mawungene egedini bathiwa na umntana la ekhaya mongameleni abantu abadala so sashatiswa nabantu abadala namhlanje mase sinyusela phezulu kwesimo sobuKristu ingane zabhabhatiswa kodwa khona ingane namhlanje ezibhabhatisiwe ezisejele eziripayo ezibulala abantu ubonisa ukuthi akusijeni yamanje ukuthi ucedile ufiksile namhlanje zibize ezinye so ngizokhuthaza phezulu kwesimo sengelosi
ukuthi ngicela niyekele ukuzifaka ejekeni nizitshela ukuthi iphelela la ingelosi ayiphelele iphikeni kuphela naseyikhaleni zikamoya engubeni zikamoya uma kuthiwa unengelosi wangayiboni ingubo emhlophe hayi akwangacalile ngoba ingubo emhlophe iyehlambulula idukela imhlophe liyahlambulula anything emhlophe iyahlambulula isibonisa ukuthi umhlambululi ningakho nanoma zibekwa zaye zibekwe zibe indwangu emhlophe kubuye kuthi ibhubesi kubuye kuthi popalo kuye kodwa icala ngaye emhlophe ngakho ngithi ingathi kukhona ngiyazi ababuye ephethweni bathulanga lutho mhlambe bebaye ephethweni kuyafika ukuthi with this bayibizani i-free will angithi ukhula uzenzela umathanda cha awungakazazi Yes. angeke uzazi ukuthi sengiyazazi ngizoba inyanga ngizoba yini uma ngiyikhuluma ngiyaye ngibaleke njengami ash kuhlule ubwaka hore abantu bayathwasa ukwazi ukuthwasa kukhulumile ngeyiphiri thiwa bazi bayiphika nami ngomunye ophikayo when it comes to thiwa bathi ungumprofeti uyinyanga ngitshela wena ukuthi mina umsebenzi wami ukuhlambulula ngibamba umuthi angusibambi angibambi iniswasho kodwa ngumhlambulula ngihlambulula obishop ngihlambulula inyanga ngihlambulula konke nguJohn the Baptist kodwa ke umsebenzi ngaleso sikhathi uyahlula ngoba yini awumanga ngekho khona namhlanje onesiphika sa 10 years back and uwe kakhulu osilidayo thina ngaleso sikhathi sithi yo nanku siphike siye because there's no growth bashiya namhlanje singathi siyaphakamisa kuphakame ekuyiyona ingelosi evikayo ngoba izitha zakho ziningi kodwa wena ungene ngokuthiwa bathi kuwe izono zakho ke manje siyaphela uyokhululeka umshado wakho uyolunga imali zakho zokuyele sibe singena ngama intentions wrong ngisasho expect unexpected lo mshado lo ozowulungisela ngokukamoya nokwedlozi baphakama abosiguluva bathi asumfundo umshado ngoba kwesizathu esithize kukhona ingelosi namadlozi azozibuselela empilweni zethu mawuthi uyayilanda le kuthi hawo ngempela kanti ledlozi belivukele ukuzobulala ngempela la ngakho kubalekile ukuthi sopholisa amanxeba kubona I mean dala ugeziswa isilwane esinjani esingaphuphi I mean kudala bakhipha lesichitho esinjani akekho umuntu ongakhipha isichitho sedlozi ubani ngoba it runs in your veins isichitho sedlozi bazozama bonke baniphuzisa amagazi embuzi kinyoka nyoka amanzi asuke sona 7 years and meonika sengicabanga wena ngicela ukuthi ungihlolele Nkosi hamba kube nesichitho gogo lesichitho kunini ngiskip esedlozi khona abantwana abazalwe abathakathi ababulala badinga ukuguquka yes abazalwa ngivumelana nabo bakhona amadimoni kodwa amadimoni makuwe uzofuna ukubashiya bangamadimoni kanjani bayaguquleka kahle nje ithi nanoma uthi umuntu ungena esifuthweni noma usemanzini siyababiza nabo abangahlambululekanga sondelanga bazovela impela ukubonisa ukuthi la impilo ephilayo la emhlabeni ulungiselela nangale kulempilo yangale uma ungalungisi manje ulimaza ingane zakho ulimaza umndeni wakho yazi when it comes to buthakathi buhlungu kanjani ngoba ukuchuza uyi-one because of money ukhohlwa ukuthi unomndeni uyasibulala thina ingakho namhlanje uthola omunye uyale because seyifikile inkunzi malanga yesilwane phakathi kuyacabanga umunye nomunye uziphandela emasayidini which is impilo ekhona manje
angeke siyichange thingaqedi amazwi ngizoloku ngibuya ngizovulela ngikhulumile ngengelosi uzofika isikhathi lawo abantu bazibuzele noma ufuna ukueda kulezi zinto esizikhulumayo kodwa ngithi ingelosi khona yakini ukhona engaziwa kodwa ezosindisa phezulu komndeni wakini kakhulukazi abantu abahamba ngengelosi abantu abavelelwa ama-abortion abo-ectopic ama-miscarriage mangikhuluma ngengelosi ezingaziwa sikhuluma kukhona lezo ingane they are very important ukuthi bahlambuluke ngoba abanye bakhululekiswa yibona once umuntu waqala wahlambulula phezu kwaleso simo kuvuleke kanti kudala bamupha imithi yokulwisa izitha lezitha ezingeniswa yilengane lezitha zingeniswa yilengane lezitha zingeniswa yilo msamo ongcolile ekhaya so abantu sesijwayele ukuthi sifuna bompinda mshayo uzoyimela ngoba abompinda mshaye abofeleba phela la babakushaya basuke bakusukela nje vele ukuthi angeke ayiphele yakho so eyakho ihamba iphela ngoba izimiselayo abantu abasebenza emkhathini omnyama baphanishwa ngesikhathi into zabo baziyenza ngokuqonda thina sinayo iway yokuthi hayi uzobuye ngenze sisengesikhathi nakusasa kanti leso sikhathi zingena angeke uyihambe lendlela ungenawo umkhuleko noma singaze simphike awu Jehova ungiphilisile ngakhula phansi kwakhe ngikhulele phansi kwakhe uJehova ngikhulele phansi kwayo iBhayibheli yafika lesikhathi lesi sokuthi manje no dala siprotectile laba qhamuka abanye abafune eyabo angithi ngizovulela unyoka yamanzi unyoka yamanzi ngizovulela uzwelikhaya azosichazela sikhuluma ngobizo Camagu how different we are because we are programmed sibheke into eyi-one kukhona amadlozi khona iy'ngelo zezitha zifuna impela badimo ha ba dule mahetleng badimo ba dula mona motho a nang le badimo pele o tlo go bua mpa kapa o tlo dula o tsholla wa re jwalo badimo ba hao ke ntwe o e jang ke ntwe o intshang ha iyo ya go badimo ba hao ba ditsimo ha o simona kwa o sona hanne ntate twaliditse o jwetsitse a bo wena o na le badimo o bo so lo stresse ya ba twaliditse o itse o na le badimo hona le ntho mo editang batho le ka je go ne rata me kwa ka le mme ka gane kwana ma ke sephisa ka kiliwana ke go yena ke ntse ke batla motho ona a lage le a phuzwa le a phalazwa manana ke tsotsi gale na kuletse dingakeng nkgono wa ka itse ine le ngaka e kgolo na bongaka ho nna ne sin 20 mama bo mme le bontate tate bishop na bongaka ho nna ne sin 20 ke holetse ho bona ntse ke mara ha ke fika ga uteng mona ke bona ba etsa ka mkgo ba etsang he ka ba ne ke tshwere ke ntwe ne tshwere bese ke joina ya Gauteng ka 2010 ane ke tlasa mari ya o yela phuzwa a phalazwa ke la disipisa yona lo go bani mara ke le ka lwana di association tsa go tsa dingaka di bona ka lwana le wona mara bana beso ha ke re se ka la phuza ha ke re se ka la phalaza ka ba no ka se ngaka o sa phuzo phalaza mara nna ke na le my own secret mara o phuza re tla o hlabela pudi nne to tloinwa o wana o le badimong se badimong o tloa go pa wena kana kweng
Number 3. Ase kaofela mo tlamile ndilo twasa o bo ho thwa ho lona ha o sa kene motho ke badimo ba hao ha o sa twasisi ha ona yona ntwa o twasisa guys ba bapala ka lona purpose ya ho be ngaka o fuwe ditaola mosebetsi wa ditaola ko go ditsholle di sebetse o ka se ngaka go siye ha hao ka meriana e metjha nthong le molentjha o bo fite 3 months o so ka ba le motho a go ka mile fela wena o catch up mo re hona le tlhogo ke ka ona thule motho a kgona ya lefetlong this year next year ba nka thotsena na tate Archbishop a dinkeng ke mituntu a ba tshisa mme o nika ke ka bile ka o change ka bala tate Bishop ka ona ha iyo ntho ya hore ngaka e tshwara meriana e metle ngaka o tshwara meriana e metle ka ba wena wa rata ha o duma meriana e metle o itshwereng ke ka bala ka ona vuma o mhlophe o nang le ona ka ndumbeng ya hao ke ka bala ka ona. Number 3, bana be sutwellang ho nne le lekobongo la phidisa. Lekobongo a le soka le phidisa mosuto o tsa fela o bohle. Ke ka ona le bona mathwasa each and every day ba le tsosa go bohle. Hai ha una next. Ke lekobongo because of lekobongo ha o le shapa le tsa lekweba wa linwa o tlo ka ba le tala ka mpeng. There is nothing how not to surprise me. Ke le nwele been there. Se ke nwisa ba ba. Se ke go go in. Yes. Ke to hella ntwele lona batho ba mana le mfie e le iketsa nyo next side sibing le re lekobongo la phidisa. Ena ka le tsa fela mbiane ka lekobongo just mbiane le ngore. Haina boteng. Ngaka yes mari yes kwela ngo lekobongo la phidisa ke bona ona le trend e ke le ya o ha bana ba sena go shaile lekobongo he so ba le ntwe vulekayo hiyo la ba ka re o nka o le ngaka ka mo profita wa nka modiana o tshepileng mari ntwe tlo etsa e be lekobongo e be e shape e etswe lekoba ke ntwe one mo gano one ha o yo mo o tlo dula le teng ya ndelo wena o tlo ya ka wena fela o kopantsha jwang ma o twetsa go be le kweba o iwa ba se ba le kopa. Number 2, twasang bana beso if your own risk. Yes. Tsamane lo twasa. O twasa teng nna sa tsale ke tshwile tsamane lo twasa. Ha o la ntwe mpe ka o twasa. Ma with your own risk. Ho twasa it's a win and lose. Na hana kina le matwasa a 10 ke tlo ata mang ke tlo ruta mang. Tla botsa bo mmele bo ntate. Di 10 haka. Ke tlo ata mang ke tlo ruta mang ke tlo etsa eng mang. 3 ya msebetsing e gutla fela ke bona ka 6 o sa no se etsa metsi. 5 3 e o modula le yona mo the rest ke bo tlese sikhathele ba kula ke mawu ke tlo buta mang ke tlo tloela mang le bangata ke re bangata ke tlo buta mang ke tlo tloela mang. That's why ke ha o batla o twasa o ko buke kobela wa hao thola motho le ngore ke ba 1 and 1 what's why e tlo ba 1 and 1 tlo ba mna tsa o ka tseba lo motho na halo ya o lo ya jwa hana chance ka bana lo twasa go 1 jarteng ha re titim so nana ni 10 Oh
ha re kena lefetlong re kena di re bofile la ba bapala ka rona ha re na ho hana hobane di re bofile that is why la re neswa madi a dipudi di sa bereke hobane di re bofile re a dumela hobane o tshaba ho hana ke tla re ke re ke a tswa gobela kante a ba etsa ho itse ke leboha thuto ya ka jeko hey anke ra bua letsatsi le ka labela tshaba mahetla ke ka sense ke nnete man kana go a ke sense ntho e be so o bona re hloho mahetla sefuba le letheka o bona ha re tsebe re hitehile ba re jwetsa re motho ha tlo kale ka hloho o ka re rutsi kerekeng ele ya rona ele ke go isho jwa Ititaka ifele go. Bana ba siyetele hadi. Baba ndere kreile re le ka gara ditanka. Ha se lona di fitile mo. Lona re fitile mo. Wetsi gore o le back out sa khone lo bona gore le ntatelare. Gore anta. Just criminal sa wetsi ke insa plate la plastic le gore anta o ka kayo. Gore anana ha di re fihletse se fela se re se fihletse ke maketse. Mo ha o fihlele o dutse hantle. Mo ha o fihlela o maketse fela. Gore o mpone ke netse ke ka le bakeng la mohau. Ha ne se mohau nkebe ke sentho eo ke leng yone. Mara ka le baka la mohau ke imo ka je. Ngisasho namanje okenzayo la emhlabeni kuyaqhubeka nangala awukwazi ukuthi uzocela ugogo umuzi angazange abe nomuzi angazi uyazwakala that's why kuqhamuke nalabo basezizweni uchiku uphuphiswe lona lelo bhayi leswati mothi uyabheka kunamasoti ekhaya kanti hayi le mali kodwa lokhu ufuna ukubuza bommeoni ka bayibona bommeoni ko toilet leli dlozi liza ngemali hayi wozojwasa so indaba zedlozi as long ukwazi ukuphuphiswa ibhayi then unelungelo lokubuza yakho indaba yakho nedlozi I always ngiphise indaba yomphahlo bathini umsebenzi womcombothi nohlaba akunadlozi elizodayizisa when it comes to ukuthi wenza umsebenzi uke wabonisa nalo msebenzi noma ube nemali wathi ngibonga ubonga phezulu kweliphi ikhaya uyazi kahle ekhaya kunomsindo Ningariska likubonisa umsebenzi nilwa kangaka kodwa lo msebenzi definitely owesilwane ngoba kuphila isilwane la ekhaya uchitha legazi liyodliwa isilwane la ekhaya ibhlungu indaba yakho gogo ukuthi uzozithola ukuthi kubuye ephehlweni isayini yokuqala ukubonisa ukuthi nisilethile isilwane la ekhaya sichithe igazi size ngemission yakho kuthiwa kunempande yebhayi ukuthi kuyadidwa la kunempande yebhayi kunempande yesilwane uthola ukuthi lempande okuyo yesilwane awutshelwanga kodwa ihlupha ngento yokuthi uma bakutshela bakini ufuna ukuconfirma kubo bonke ufuna ukuconfirma kubo bonke yazi ngokuya ngami bengathi ngicela nonke inyanga before nibafake ephehleni ngicela mina ngindetectele bona yazi ngokumishi bangilo ngiphenya ngicela nibaletheni ngoba akuna umshini odetectayo ukuthi ngempela kwamelwe ephehlweni
Awukodwa Nkosami khona ekhulumile ukuthi ngakawayibona. Ngakawayibona. Hey, inyanga uyayibona. Alo kamncane umntana na 3 years uyambona ukuthi ingaka yini. Futhi umbonise imncane. Umbonise amncane ngaka ukuthi inyanga le umthandazeli lo. Uyatshela. Okay, it's fine. Mhlambe bekufanele kundlulile. Mina ngipholisa amanceba wandlaba babuye ephehlweni. Babuya baneinzondo lo muntu akalawuleki. Buya nenzondo ngoba ayitholanga into bekayifuna. Yes. Kodwa ngiyambuyisela emuva ukuthi phola. Yilona lekhandlela lesiyolilayita namhlanje. Because umhlaba wona usipha ubuhlungu, umhlaba kunabantu besabambelele kuba bogoga bobaba bomama besizitshela ukuthi sisazoba nabo until 100 years. Kodwa isikhathi azange sibe khona. Kukhona abashonelwa yingane, ababulalelwa yingane. Sihlezi ngobuhlungu. Namhlanje ingelosi nedlozi azikwazi ukuphaka ngema yilobu buhlungu nabo. Ubahambile wabahamba umuntu ongalapheki yini engaka anayo yini engaka ukuthi nanoma ngabe umyenzele kabi namyenzela kabi khona kufanele between the 3 kwamele uyi1 amyenzele into erayo kodwa sihlulwa yini ngoku because of uhamba nobubuhlungu ububuhlungu buvimba uvimba macho bathi ama Christians God is he is closer to those who are mourning. Kodwa edlozini thi ngitshele iqiniso the more lokukhala wenzani wenza ukuthi babone kahle ukuthi akasiboni umuntu. Ingakho bafuna ukuthi uba recognize ngobubuhlungu. Yizona izichitho yizona ukuthi umntana akasebenzi abantwana abasebenzi kune confusion nje like that. So leli khandlela elokulapha inhliziyo yakho. Le nhliziyo yakho idinga ukulapheka. Imicabango yakho idinga ukulapheka.